السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سن زایُن چھُ سارنٕے مُبارک. أتھۍ مُناسبتس پٮ۪ٹھ کینٛہہ اشعار کینٛہہ قطعات کَرٕ بہٕ بیان. حتاکہِ شٲعر چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ مقبوٗل صٲب اَنان اَسہِ یِمن محفلن منٛز چھِ سٲنۍ جسارت أسۍ چھِ یَتھ مسندس پٮ۪ٹھ بِہِتھ. یہِ چھُ واریاہ ذِمہٕ دٲری ہُنٛد اکھ مسند. یہِ چھُ اِنسان چھُ مسعوٗل ہر کُنہِ لفظس تہٕ ہر کُنہِ چیٖزس خٲطرٕ. تہٕ یہِ جسارت کَرٕ بہٕ کوٗشِش کٔرۍزیو سمجھنٕچ. ژھانٛڈان چھِ الفاظ سُہ خندان خۄدایا. ژھانٛڈان چھِ الفاظ سُہ خندان خۄدایا. غواصِ تخیل تہِ چھِ حٲران خۄدایا. ژھانٛڈان چھِ الفاظ سُہ خندان خۄدایا. غواصِ تخیل تہِ چھِ حٲران خۄدایا. لرزان قلم میون کہِ عنوان چھُ عباس. لرزان قلم میون کہِ عنوان چھُ عباس. اِمکٲنۍ حدو دوٗر یہِ اِمکان خۄدایا. اِمکٲنۍ حدو دوٗر یہِ اِمکان خۄدایا. بیٛاکھ اکھ قطع. سکوٗنے دِلے بے کساں با وفا. سکوٗنے دِلے بے کساں با وفا. چھُ پرٛٮ۪تھ آنہٕ اَسہِ پاسہٕ باں با وفا. کران اَتھ برس پٮ۪ٹھ یُتھُے سر چھِ کھم. کران اَتھ برس پٮ۪ٹھ یُتھُے سر چھِ کھم. بناوان زرس آسمان با بناوان زرس آسمان با. سکوٗنے دِلے بے کساں با وفا. چھُ پرٛٮ۪تھ آنہٕ اَسہِ پاسہٕ باں با وفا. کران اَتھ برس پٮ۪ٹھ یُتھُے سر چھِ کھم. بناوان زرس آسمان با وفا. یہِ ٲخری قطع. عباس ناوٕچی چھےٚ یہِ تاثیٖر نُمایاں. عباس ناوٕچی چھےٚ یہِ تاثیٖر نُمایاں. بیدار دِلن ہٕنٛز چھےٚ یہِ تسخیٖر نُمایاں. روزان دوٗر یُس تہِ یِمن محفِلن تِمن. روزان دوٗر یُس تہِ یِمن محفِلن تِمن. اِبلیٖس دِلن نٲلۍ چھےٚ زنجیٖر نُمایاں. عباس ناوٕچی چھےٚ یہِ تاثیٖر نُمایاں. بیدار دِلن ہٕنٛز چھےٚ یہِ تسخیٖر نُمایاں. روزان دوٗر یُس تہِ یِمن محفِلن تِمن. اِبلیٖس دِلن نٲلۍ چھےٚ زنجیٖر نُمایاں. السلام علیکم.